Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Silian Sangpuya. Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan Uniform Civil Court UCC Mantumna Dodana Thu Wain Khan 22nd Law Commission of India Hena Athelut. Kumin Kumtopa State Assembly in Thanpuine Turatana in Puachana in Puin Wain Khan Chief Electoral Officer Madhub Vyasan Saitol District Atlo. Prime Minister Narendra Modi Chan Wain Khan Paris Kopuyat Heng. President Draupadi Murmu Chan Wain Khan Madhya Pradesh Atlo. Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan Uniform Civil Court UCC Mantum na Ommek Dodal na Thu Wain Khan Law Commission of India Somni Panhina Hena Athelut. Puke Vanal Venachon Law Commission Member Secretary Pu Khetrabasi Biswal Hena Lekha Thelutin Mizoram chu British Kota Alu Main Kumtam Takma Nero in Real China Ni Thute British of the Noe Kumsunga Pasirit Sung Omlai Pua India Rama Atel Ngailo Thutele British Lakatanga India Independence Swalai Zongzong Pua Mizoram to India Atel Velo Thutalanga Kumsanga to go some Pasri India Ram Tharapian Noa Mizo te Omtantur Jingfel Masalova British Hovin Answasana Wangin India Constitution Apo Engma Talan Omlovin Mizoram to India Abeta Hemi Wanghian Kumsomni Lai MNF in India Ram Atanga Zelena Aswati Talangin Puvanal Venachon Kumsanga go some reproducing some Thuma India MNF ten International Indian Constitution Articles Zatum some Siripakhat Gina chu Mizoram Venhimna Bigatan Siamaloni Tak to Te Law Commission How to Ten Ani Puke Vanal Venachon India Rama Uniform Civil Court Man Ani Chuan Articles Zatum some Siripakhat Gina Akoi Poit Hey Tur Thule Chuta Chuan Mizo te Humim Shang Shang Ramne to Ninate Mizo Sa Khole Vantlang Nunte Mizo Namdane Culture Humhimna Chungchang Te Ainzia Thutalanga UCC hian heng Mizo nam himna dante hi ati chet thei dona wangin nataka adodal thule North East Tribal nam sang sang te tan po pom thei anilo thu talang ngal ani tunla hian UCC hi India rama manchi ani le ni lo zirchen na India ram law commission somni panhina chona nei meka juni sompali atanga siatani ni somthum ral ma nge ya Union Law Commission ne na hian mani ngai dan thelu thena hun me kani a ngai dan sang sang te lakhom hasa in Parliament session a pudlu chi ani don nge don lo Law Commission hian azir chiang mek ani Chief Minister Puzoram Thanga chuan pisa Aizawl Sustainable Urban Transport Project ASUTP chungchanga malak na ledin hunte soipuin Mizoram State Planning Board Vice Chairman Puis Ramo UDNP ho tu tele ASUTP Consultant Mott McDonald Private Limited Mithiam te muin anin kom Mott McDonald Private Limited te chuan kumsang ni somni pani January tha tanga SUTP atana Mizorama man lak tran nuwa an thlenchin te soin Chief Minister hian malak an soipuya he project noya hian Aizawl lech hevel tan comprehensive mobility plan CMP to project management unit PMU UDNPA department kai shuain ta thodan tu ruang aman bot sai meka he CMP hian tumber chu tuna tanga kumsomni chunga tana Aizawl khopui thandan mila mi pui chet vel le vewana ol samna tura ro mana siamani Chief Minister bula hian project tho thei tur en chenna feasibility study an nei to ten soipuya an project zinga hian roadway cable car service te city bus service ti mason ne Mexico bus le truck tana terminal siamte car parking chhong khopui chunga mi pui chet vel ol samna turin khopui chunga lift le escalator da tele Aizawl tlak lama Aizawl bypass road siam thar tur zukpo dan turte atelani Chief Minister Puzoram Thangin apisa International Fund for Agricultural Development IFAD how to pani pu ulak demirak country director le pu pios canal country program analyst te mubokin Mizoram agriculture ti masona chungchang an soi hova Chief Minister chuan agriculture le akai hnoi sector Mizoram chuna sataka athan thei thu soin heng ramin theina nei te hi tangkai theyang bera hai chu a mipuin hlok na antel thena turin malak thiam apoi mozia asoipuya IFAD malak na chuan kuna thok tu de tan ham thatna a thlen nge be sei thu shrilin state sarkar nen thona thatak nei zela du thu soi ani IFAD country director pu ulak demirak chuan khosak harsa berte puya an khosak phung in ma son thena tura e zonangel het jok an nei thena tura puina le zirtina pek chu an tum berani thu soi IFAD bultumin tuna hian focus project chu agriculture department nen thokhovin kalpui me kani a IFAD how to the chuan Chief Minister hena hian sarkar nen thona thatak an nei zel an be sei thu soin tuna project kalme ka harsan an to then khatten soipui boka Chief Minister chuan sarkar in thei to ba chopui tur thu asoi ani kumin kumtopa State Assembly in Thanpui nei turatana impuachana kal zela Chief Electoral Officer
Pumadup via Swan Vain Khan Saitul District in Puats Anate Muna Enfia. CEO hi Saitul District Election Officer Dr. Ngu Ratlau Chuan Saitul District Conference Hall alo dong songin Saitul District in MLA General Election Tour ani Puats Anate alo Shilfia. CEO Chuan Saitul District in Thanpulom Tura anin Puats Anate chu lomamati thuasaya in Thanpul Felfai taka kalpui ani theinan ro manna Felfai ne atul thu soin mi puiten zang khai taka vote an thak thei chu apoimo hle ani ati a Vavel na le ven himna te uluk taka kalpui ani theinan thei top so turin Saitul District Election Official te chu shilani Pumadup via sian strong room le vote sian mun tur tele polling session te hmuna in fe boka election ta na thil tu le mamo an thlen te chu election commission in tu le rem chandan angin anlo bo ji tur thua soi ani Saitul District and District Thar ani no in than pui mason voi khana turani a Saitul District chung an MLA constituency Pathum Chalfil Troy le lengteng te om ani Voin Khan Agriculture Minister le BL to MLA ni Bok Pusilar in Sanga cho Lunglei Government College Auditorium le annex building thara hong Minister chuan ama ange po zirlai alo ni thin to na Lunglei Government College chuan masona rural thar thatak an nei cholom omte in auditorium kam annex building thar chuan an tha thona le an zirna te ngong thatak ane nge be sei thua soya Mizoram Commission lesdi le department dang te kal tangin sarkar chon thalai te tan zirna le entrepreneurship lama te scheme thatak tak arwa man thu soin heng scheme te hi ngai vena lo mang tangkai ve turin zirlai te cha ani Lunglei Government College rural poimo dang te po Special Assistance to State for Capital Investment Saski scheme kal tanga bo sai sak atum thu soin building thar thatak an nei chu don le uluk taka enkol thuzam turin cha bok ani Aizawl District Agriculture Office of Vain Khan Agriculture Minister Pularin Omana Honga Silk Pangang Khoi chu ezunang yang het le tlo shalna lama po nong velwani ati Minister chon Aizawl District in masona tam tak amu thule fu ka kema adin chomek thwa soya Mizoram sarkar chon district thar te masona angai poimo ani ati sarkar department dang te point Aizawl inbun chho zel antum thu soi minister chon kar le lama district veterinary office hontumani thule excise and narcotics department point district thara inbun phalna an tilmek thua soi bok ani minister John Silk Pangang Khoi chu ezunang yang het le tlo shalna nong velo ani mai baka ramsum le pai din hun ti masona konga apoimo ema wangin sarkar la pi poina ngai poimo hle ani ati a Silk thale mantau muga silk chin atan India mar chagram chu do thu samani thule athar chok number samin sigle sa in thla ka wanga har satna ato meka wangin Mizoram tan kong tha ain hon thu minister chuna soya Mizoram kho zariat chuang zinga kho zani vel chawin silk ana boy pui chu be tham dewa ashria thu soin warzo ka kalpuya du thu soi ani Aizawl District Agriculture Office hi nabar RIDF somni porugna hnoya sum hu cheng noi somthum pakhat le sangli senga sak ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chan voin chanhu khan Paris khopuya thlenga French Prime Minister Elizabeth Borne chuan lo hmuakin sipai chomena fam kimne lo donson ani Prime Minister and French President Emmanuel Macron somna angin Paris yatlo a naktu ka France ni poimo Bastille Day parade khwal zaum ni na man puidona he huna hian India sipai te panin London ani zaina pumodi hian French Prime Minister Senate le National Assembly President te amu anga naktu ka President Macron en ein kom don bok ani tunchuma Prime Minister Zinchokan France le UAE atlo dona France huna man zo hian Julani sompanga Abu Dhabi thlenga UAE President le Abu Dhabi ruler Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan akom don ani President Draupadi Murmu chon Vain Khan Madhya Pradesh atlo Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management Goliara kholen in convocation man puya he bagan program danga atel bok ani Pimurmu hian Jai Vilas Palesa Maharaja Sir Jivaji Rao Scindia Museum atlo bok ani Ninhio G20 Conference on Crime and Security Union Home Minister Amit Shah chon ven himnalama har sanama chon turin ral relna in angkhat nei atulati voina Haryana Gurugram G20 Conference ai thui choin push a chuan free fekten tharum thonate thalai te thlok sukna le sumle pai tuak na tur kong thar an muzelati ti dan thar le khol chang kang te mang tang kain free fekte hian sumle pai in thon nan ten manga he inven himnalama le digital lama mason na rural omte ta na himlo hle ani ati Khovel sarkar le mi puite tan van tlang nun phung ka zonga khosa le misual rolten technology chumang tang kain boine le chena an thlen thin thua soi bok ani World Conference G20 ramatangin mithiam tak tak zako chungan kal khomani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Rajya Sabha MP puke vanal venan Uniform Civil Code man tumna do dana thu Vain Khan Law Commission of India somni panhina hena athe lut kumin kum topa State Assembly in thanpui nei turatana
anin po chan en puin voin khan chief electoral officer pumadu via sansaitul district atlo prime minister Narendra Modi chon voin chonu khan Paris athleng president Draupadi Murmu chon voin khan Madhya Pradesh atlo chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani